Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Brilliant TV, tukaba tugiye kubagezaho amakuru y'urubuga rw'imikino agezweho muri aka Sport Update. Tukaba tugiye kubagezaho amakuru y'indani yo muri Rayon Sport, Sare ry'i Nyanza, ko bayitazira n'amazina yose bagenda bayitazira. Rayon Sport ikiri umukino wa gishuti muri Rayon Week, ukaba ugiye kubera Ngoma. Ari umukino ukomeye kuko Gorilla ni ikipe yageze neza muri iyi minsi. N'imikino yose Gorilla yakiye na APR yose baranganyije, umukino wa mbere wabaye 2-2 kimwe kuri kimwe. Urumva ko ikipe yageze neza muri iyi minsi. Umukino ukaba ari umukino wa Sport ikomeje kujya gukina muri Rayon Week, itegura Rayon Day. Umukino wa mbere bakinnye wabereye i Nyanza, wabahuje na Gasogi United, bakaba baratsinze ibitego 2-0. Mbere yaho gato baje gukina n'umukino wabahuje neza, nabo batsinze ibitego 4-0. Wabereye Muhanga, wa Gasogi na Rayon Sport wabereye aribwo Rayon Week yatangiraga bajya ku ivuko i Nyanza. Umukino ukaba wararangiye ari ibitego 2-0. Ubu bakaba bagiye kwerekeza i Ngoma kwereka abafana babo Ngoma ikipe yabo imeze, bitegura kuzakina na Yanga kuri Rayon Day umunsi w'igikundiro. Rero bakaba bari gukina na Gorilla, ikipe ihagaze neza. Rayon Sport nayo imeze neza muri iyi minsi, ariko turashaka kureba abantu bashobora kuyipimira kuri Gorilla. Reka tuze kureba uburyo biri buze kugenda. Ikipe ya Gorilla ni agakipe kameze neza, na Rayon Sport nayo imeze neza nta kibazo, nubwo harimo ibibazo ukuntu nyine batari kumvikana mu buyobozi, ariko nta kibazo. Aba Senegal bashobora kuza uyu munsi cyangwa bakazaza muri kiriya cyumweru cya kuwa 4. Aba Senegal bo byarasoje, barumvikanye, bagomba igisigaje no kuza amatike y'indege barayaboherereje. Ibintu bimeze neza cyane. Rayon Sport ikaba imeze neza. Kuwa 4 ikaba izerekana jezi yayo izakoresha, jezi Rayon Sport izakoresha muri shampiyona. Rayon Sport ikaba ikomeje kwitegura Rayon Day. Nyamuzi cyane mu hyper mwiza wa Rayon Sport, namwita Wasirinyo. Asirika yasohoye indirimbo yitwa 11 n'abazungu, twashyize ku rubuga rwe rwa YouTube. Wasitangaza niko yitwa nayo yitwa. Gukora subscribe ni Benja TV, ni Benja akarongo TV, ni inkunga yabikomeye cyane. Wasirika yashyize iyo ndirimbo Wasitangaza YouTube channel niko yitwa. Ari abazungu 11, indirimbo ikaba imeze neza na Hope Trap CEO amaze kujyana na Sport ahantu hose kugenda ikorera imyiteguro yayo, aririmba, bari gutegura stage akaririmba hamwe na King Soul. Ibintu bimeze neza cyane. Let's Sport yateguye nuko gukora subscribe kuri Benja TV, twajyana kandi Benja Karongo TV, Karongo gatambitse. Sawa, ciao nakagaruka ya Sport Updates.